Emizaano y'omupira gw'ebigyere aha bw'aboojo kuruga omu mashomero gajwekire districts 13 yigurwaho omubutongore aha mukoro gwakurwa mukuru wa ba headmaster b'amashomero ga senior aha bw'ekyanga kya Ankore Dennis Turyamureba. The schedules and preparing the students ensure that the students that will be on this pitch are bona fide students of the schools they represent. We really would not like to see mercenaries in these games because we know we are building talents of the students that are in school. Bwanyuma abatebekanisa b'ibanda SS hamwe na Rwentojo SS nibo biguraho kandi ibanda yagusingemu harusha. Habaho n'endijo muzana St Augustine yasinga Kigarama Seed na goli tana harusha, Welde kasinga Nombibera harusha, Ria kasinga yasinga na Chivari na harusha, Nyavare yasinga Kazemwa harusha, Buremba yagwa Kikazi na Nyachere mwa handijo, kandi St Kagwa yagwa Kikazi na Kisiore mwa handijo. Erizo atatandika Emizaano y'omupira gw'ebigyere aha bw'aboojo ya Ankore zone ninga Ankore region kandi Emizaano yatandikaho muri ibanda twatandika je timu za kwatobwire zaho mukasheshe nyingi Emizaano ebe yihorere yabishikirugireho ebe yino businge itambwire kurungi bazana kurungi ecyange no kushaba kugira ngo ababiza bagire businge bazane kurungi gari akasinga ce ankaba champion bo mwaka gwawire twetekatekere munongo mu mpakezi abo kuba abana bona training bagerabire mujeri bariyomba training abarfiti kandi tekateka ngo amana gitwine nkaburijo twizire kutware kikopo twe oguno mu rudi gwitugwa ko gwa katano twija hari joni kandi twitebenkanisije abana bitu bari mu shape nunji tubatebenkanisije. Emizaano ejinegumza mwizo bari yanyencha kari kaneja kuhendera hasande na finals ezurkwija kuorekwa butuna hambeho za TV West amakuraga gashakwa Logias byamukama.